5942. Two questions from Mayengani. La kutatwa kubona kuna leswala kutasubutisa kumbe kun'wana leswi vala kutaskongo ku vala ku vulavula hi Philip ende kombela vanhu ne va fane va vulavula swilo swa sense swilo swi nga ta kota ku va swi pfuna hi ndlela yo fambisana leyo. Okay, bota wati ku nga ku na swi nga mulava ku ta swi add tanihiloko mi ri manejara ya Ben Mayengani aka leswiya a kha swi hlamuseriwa ngopfungopfu ka ku hinde vanhu vanganingani emisaveni ku hlayiwa vanhu vo tala hi ndlela yo fambisana leyo. Is there anything lexi mi lava ku ta xi tatisa laha? Inkomo hayi sizama nga swi twa va xiphorisa va nga hlamula na vona ku no munhu la nga hinda ku hinde munhu wun'we loyi na hina hi n'wi tivaka ni tisa kun'wana na n'wana la a phakati ka stadium i ti vonele hi matihlo ka munhu la a nga hinda misaveni. So a ku na munhu wun'wana loyi ni n'wi tivaka ku venge munhu loyiwana yena i hindini ku endleke leswi na leswi mara a ni swi tivi ku hina machangani xana hi ta ti kurisela rini ndhawu ya hina hi va na swilo swa hina swa right. Loko mi twini laniwani va vulavula hi timhaka ta Peter Mokaba a hi karhi hi swi hleketa ku every time loko mi endla something mi swi endla GCR Stadium fanele ku va na ti-issue ku hembiwa ku vulavuriwa mavunwa ku endliwa yini na yini. Loko mo na ku tsundzuka kahle a hi ri na ndhuma van'wana ti-music festival hi Good Friday yin'wana na yin'wana hi minkarhi liya loko every time ku endleka a ku ta va na swona ku fika ku hoxeteriwa swilo ku ndlani va hemba va ku fika a ku tshama ku fa munhu siku na rin'we mara swi ta va tani ku vulavuriwa sweswi ku vulavuriwa mavunwa. So loko mi lava ku swi vona ku swilo leswiwa hina machangani a hi ti naveleli swa kahle ku na ti-fill-up leti endliwaka laha tiko leri ra hina leri ni nga ta ka ni nga vuli inani tin'wani ku hinde vanhu vo tala vo 3-4 mi tshama mi swi vona ku a ku tshama ku vulavuriwa swona mara hina machangani hi vulavula na swilo leswi va swi nga ri why hi nga vulavuli swilo leswi nga right ku na munhu la nga lova why one hi fike ku fambe hi vulavula swo ka swi nga ri ki swona. So in other words swi vula ku nkarhi lowu taka hi ta ti langutisela ku hala vo Peter Mokaba ku hi kota ku endla swilo leswi hi nga ta swi endla na tindzimi tin'wana swi nga vi na huwa hi hina machangani hi nawu instead ya ku hi fanele hi ba mavoko hayi mani leswi a swi lava ku endleka swi endlekile mara hi ta sungula ku vulavula mavunwa yini a hi fikeleni mavunwa hi vulavula ntisi loko hi mavona loko vo vulavula ku na munhu la nga lovela laha phakati swi tava swi ri kahle i ntiyiso ene hina xilumani na Ben hi yini ni le ka muti lowa ka Ngoveni hi tlhela hi va kombisa swinene ku hi twe ku vava ngopfu yimani ni byela swin'wana loko me ni kuma report ya munhu la nga lova ni yi kuma hi 5 o'clock munhu wo sungula ku n'wi landza ni landze Beni ku endla tana la movheni hi fike hi tshama movheni ku swi twini ku endleke yini Hamstown ku endla laha i vona ku nga na va ri ku lovele munhu la hi tshame laha movheni 30 minutes hinkwenu loko hi suka laha a hi heta ku na no endoda se hi pfala show or endlisa ku no vana va nga tala la hi vitana xiphorisa va ku va tele ngopfu loko hi ku pfala show leyi swi endleka va hoxetela swilo ku va na problem hi ku no i fana yini and loko huma stadium a ku ri hina vo sungula ku ya fika le ka muti loyi hi ku se a hi kumini information ya ku hi vele kwini hi ya va chavelela na namuntlha hi pfuke hi ya kona hi ya va chavelela hi tlhe hi va kombisa swinene ku no leswi nga humelela a hi ku rhandza ka hina and a hi ku rhandza ka munhu ka swilo leswi nga humelela hi ku rhandza ka Xikwembu and a hi nge swi koti ku hi nga blamana ka swilo leswi vanhu vo ka va nga swi tivi ku hi fanele hi blameriwa yini batizesi. So laha ka Ngoveni laha hi ta va hi ri kona hi ta ni le kotini and hi tlhela hi va byela ku ta contribute leswi ni vona ku nga a swi na nkoka ku ni nga vula ku hi ndlela njhani ku swi ta va swi nga na vumunhu phakati inkomo leswi vulaka ku minister from sweswo hinkwaswo ku va kha u swi twa and swi tekeriwa nhlokweni hi ndlela ya ku na vo va xilumani hambi ku ri na Ben Mayengani kumbe hinkwavo vanhu lava ri laka kumbe ti-organizers ta event liya a swi va khomangi kahle swo fambisana sweswo so hi laha va ta hoxa xana impela hi puti swi na munhu xikarhi loko a ko vo ku ve ri ku na festival ndani ku ku hina munhu emisaveni even then organizers va balekela kule va tlhelela joni vanhu lava kumekaka xilungu hi minkarhi yo tala impela hi ta ku impela va hava munhu na hina kwalano a hi to vhe va hi concludeni mara mi hi ku twisisa ka mina ni vula ku ta hluvuka njhani hi vafoni ku halisa swi hi hluvukisaka a hi zama ku teka tiqingho ta vayingiseri 06585942. Let me take the first caller. Hello. Hey Burgui. Minjani? Eko njhani? Eko. Yeah. Sesikhawula. Hey cha. Let's Beniso. Hey. Minjani na? Mpukeni njhani? Wena se wa mpukeni. Mpukeni njhani bro? Na tala kwala na tikambi ya moyeni. Ati ona rande director ta mabazi. A xikomo ka ngwala. Any comment ka leswi vulavulaka hi swona kumbe xivutiso? A na ku tisa na ri kwena ku. All right. Okay. Mr. Ben Mayengani ni vona kha mi performa ka tlhela bojo ra stage ni ngoma leyi ya vona leyintshwa
swi nga koteka ku ka nkarhi ku twa single kumbexana album ya Ben Mayengani Boat Jona va ta hlamula moyeni va mi hlamula moyeni kumbexani va famba i Clifford Mkhabela ka thoma va hlamula moyeni alright thetu swinene Clifford Mkhabela nga teka n'wani mingisele i coming question yalena va ta yi hlamula va ta yi hetelela yo 0608 number to dial eka nkarhi wa sweswi na ku another question nga vutisa va yingiseri va hlayela va commenta henhla ka yona hi buti i ku sweswi va masitwa ku director kumbe ti-organizers va kombisa timhaka ta ku fill up nkarhi lowu taka va nga hamba va endla vupulukani kumbe kwihi xana n'we mi ri yini swona are you happy about this ku hayi va famba hi mhaka ku kumbe ma va xavelela ka yini hi ntirhalo minjhani epfukeni minjhani empfukeni hi lava va xilumana halo ma ri kona ke na munhu balekeri i alini network ya hala ka vo kumbexana riqingho ra miri nga ri simekile futi okay ku ve na xivutiso a ni tivi ka mi lava ku ta yi hlamula hi ndlela yihi la ya xivutiso lexiwa ni tshama nkarhi ni vutisiwa hi xona vanhu vo tlanga everyday ngopfungopfu loko ni tela ka GCR ane nhlamulo ya ku mina yi tiva ni nga ni hlamulela yona okay ya nhlamulo ya kona i ku a ni tivi mara ni va ni vonini ni ri na Joe Shirmani ka hi cina risimu leriya ra FillupGiyani mara leswi va ni vutisaka swona a ni tivi a va swi tivi president hi swona okay Mr. Mashava na Beni ni kombela ku vutisa xivutiso xa ku loko vanhu vaseketeri va Beni Mayengani na va xilumani hinkwavo va kombisa timhaka ta ku ri all of these things leswi van'wani va mi accusaka hi swona va swi twisisa hi mhaka ku vanhu i vanhu mara va kombela leswaku ri mi nga va lan'weli mhaka ya ti-festival ku hungasa la Giyani va kombela leswaku mi va mi ri kona mi nga ha va na mbilu yaleyo ya kahle ya ku muku high cause hi nge hi fambi ta hambi ndla kwala Giyani kumbe mi tiyisisini ku swa endleka mi vhe mi fambela makumu no ku famba makumu hi nge fambeli makumu ko va ku nkarhi wun'wanyani loko ku ri na swivulavula hi walk away mi avoida swivulavula katsongo so mara it's not a punishment na ku Giyani Stadium swi vonini ku vanhu lava tale laya xi va xitsongo loko yo ya endla next year swi nga endleka namba liya yi davula hi ku un'wana na un'wana ta ku mene misini ni na ku ya vona because lava va tini swi na guarantee ya ku va tata so what about lava nga ta ka va nga ti so the reason hi la ku ya Peter Mkaba swi kahle ku tanihi rixaka ya invader Peter Mkaba na lavan'wanyani va ta swi vona ku vanhu va Limpopo va khomanini ngopfungopfu mavhenda machangani na mapedi hi khomanini swi kahle ku hi ya na le vhenda hi ya na le va Peter Mkaba hi nga swi considera ku ya a Joni all right for nkarhi lowu wa ntsena let's use this number ku ri kota ku va lava lava ku ta vutisa xivutiso ne 078 72 17 858 a hi ngeti nambara nakambe 078 72 17 858 loko mi lava ku ta vutisa xivutiso ka va xilumana Beni Mayengani vona riqingho laha ra mina hi le mingiseri halo mi le moyeni hayi minjhani mpfukile minjhani ni pfukile ma ya mina no va laha kuma ku ti-event ti endliwa vupulukwana ku hambana na swivulavula la Giyani kuma ku vona la Giyani munhu a nge soki n'we a ya pulukwana kuma ku a nga na mali ya enough mara la Giyani vanhu va ta hi swilo swo hambanahambana hi ku swilo swi va swi ri kwalaka van'wani vo ya va ya ona yona event a yi ri kahle na mina ni swi vonini a ni ri kona and then n'wina mi twa ku ve ri ku lovi vanhu va nga le stadium mina leswi ni nga swi vona ku swa ntiyiso ni vone laha sendle i munhu wun'we ntsena leswi ni nga swi vona right khese tu nga ha vulavula mani right okay mi le moyeni mamukeri loko yi ri la ngopfu ku ze ku ba ngoma be mi le moyeni mamukeri minjhani minjhani okay ni kombela ku sendla xivutiso mara lexi mina ni lava ku vula xona i ku ni vona ingaku va ya va Beni na vo xilumani va ve na vumunhu a henhleni ka ku va ku ve na ku lova ka n'wana luya loko va kote ku ya le mutini va ya chavelela na swin'wana na swin'wana se hi ku a ni ri loko hi ya le hi va ho tiyela hina hi yexe a va vi va bohe munhu ku a fambi kumbe ka njhani se me a ni ta ku a va yi mahlweni na vumunhu bya ledzo hi ta va sapota ku ya mahlweni
Okay. Right. Va nga sukile Giyani a va vuli. Amini mara n'wina le. Mina ni nga yangi ni tshamishe hi xiyimo. Mara xiyimo a ni ta va ni yile. Hi vulavula mani? Thank you. Hey man. Mbona ka ni nga tivuli. Ke se le sesi ka isaka comment 30 minute awara leya ya tlhanu yi nge se a yi teki mingisero ngo heta. Mi le moyeni halo? Aye mi ri njhani boti? Hi pfukile njhani? Mpfukile na ku xeweta. Mina no lava ku nyika ti-input hi ku rhanga hi ku khensa ku loko mi endli ku vanhu va ku chela tipetrolo va ku tlhela tihotela va ku xava swakudya va ku xava ti-cooler deck va xavini la Giyani mi contribute-ini ka ikhonomi ya la Giyani. Lexi lava ku nyika ti-input ku next time loko mi endla ni vone hi nga ko va na ku xotanyana ka security hala handle. Hambileswi ni nga swi tiviki ku responsibility ya n'wina kumbe ya xiphorisa kumbe ya masipala na. Loko a mo kota ku endla ku 10 meters away from stadium vanhu lava tshamaka laha kusuhani va va na ti-access mathikithi ya ku kota ku va nga famba kusuhani na laha stadium ku ve a va yi a stadium. Then vanhu loko va lava ku nghena a stadium a va fambi na mathikithi ya stadium kwala kusuhani na la a four-way stop ya la ka matrafiki ku va access number 1 ka xitarati lexiya xa vumbirhi xa laha kusuhani na science center ku va access number 2 ku loko munhu a fika a gedeni ya stadium ku va munhu loyi mi nga xoko u khome mathikithi a swi ta olovisela na lava ku ta na ti-okapu ku loko ku ri na tibounsanyana ka tindhawu timbirhi tinharhu swi vula ku loko a lava ku fika na mukwana leyi kumbe na mabodhlele leyi a ku ta va ku ri munhu loyi a nga tiyimisela. Hi mhaka ya ku lova ka munhu loko ri na mitlangu yikulu ku fana na liya siku rin'wana a ni ri hala Joni a hi sinki ku hala ka va ma 1991 na 1992 hi ku manyana vo tala ku hundza lowun'we va ve va lova kambe a hi tshame hi kha hi vulavula hi swona ku lova ka munhu swilo leswi swi hloniphiwaka hi swi voneni hi swi twile a hi sipaleni mi pfunisa sweswi mi nga ta pfunisa swona masipala kambe ni ri mi nga heli matimba loko mi nga vulavuli swi vula ku hambi le ku endleni ka swilo swa kahle loko mi vulavuriwa swi vula ku mi le ku tirheni i kona. Khensa tsena ngopfu hambi loko ni nga vuli ku n'we mana mara ni mi twi. A ni mene xikalavito lexiya xa ku n'wana n'wana wa swi tiva a ku na kinga. Khensa tsena ngopfu tatana. Wow. Paketele ni mavonelo ya yona ne. Mi nga ku yini ku fika sweswiwa ka ti-comment leti ti nga ta kusuka aka vayingiseri van'wani va commente ku kahle sweswi ha kume ti-positive comment and vanhu van'wani va ha kombisa ku yes mi nga fambi yanani mahlweni mi kurisa na ikhonomi ya Giyani ko va un'we ntsena ngete mhaka ya swi vulavula yes swi vulaka swona mi nga fambiya mi nga kwini. Ya lexi ni nga xi vulaka ku tanihileswi a ni vurini ku a hi vi hi la ku movha event ya a va Polokwane hi mhakeni ya ku va hi kwatini kumbe hi retaliate ka lava nga na ti-negativity. Mina tanihi nqambi ni nga mi nyika example kusuka 2011 ni ka ni chaya thyaka aka vo tala mara na ha dumini na sweswi ni vula ku vanhu va tshama va ri negative aka xilo xin'wana na xin'wanyana. Lexi ni nga zama ku xi vula ku a ni navela ku before ni ya Joni ni ya tata stadium xa le Joni ni rhanga ni tata stadium xin'we lexikulu xa la Limpopo whereby ku nga Peter Mkava yi nga yona yi tekaka 45,000. So a ku ri ku navela ka mina ni vuye ni byela Maxava na lava marketing team ku loko ho tata GCR swi lava next move ya Peter Mkava. Kusuka kona ni rhandza ku joka na Maxava ni ku no a ni lava ku ya a FNB na Orlando ku Casper Iheleni na ku ya Ellis Park mavona. Se lexi ni nga xi vulaka ku ti-event ta tshama ti kha ti ta a Giyani. Giyani yi na fan base ya kahle ya Benny Mayengani. Ti tata ti-event a Giyani mara a yi wo lan'wela vanhu ku va ku swi vulavula na swona a swi kahle a swi right swa discourage ma vona loko ku na ti-event laha ku na van'wanyana va kha va vulavula hi ikhonomi ku na vanhu vo tala va xavisaka na lava nga koti affordiki ku xavisa ndzeni va fika va ti vekela swilo swa vona va xavisa laha handle swi kumeka swi hanyisa mindyangu yo tala swilo leswiya swa pfuna ka mindyangu yo tala na va tithekisi va va na tilodi ta vona
va ku teka vanhu va va yisa stadium va va yisa kaya. So like na Peter Mkaba na problem ngopfu yona hi ku va ka Xilumani va na mabazi yo ringana 60 hi nga humesa mabazi la ya transporta vanhu ta tlhela swi avoid na ti-accident futhi because vanhu lava nga ta va driver ni va nge ka influence munhu to ti khandziyela bazi a vuya a nga hakeli na accommodation mali leyi a ta hakela accommodation mi ta ti-entertaina hi yona kwale Peter Mkaba nakona swi kahle swi healthy ku munhu a ti humesa ngopfungopfu va ka mhani hi vona va twisisa ku mhaka ya ku ti humesa that's why wasati wa kwata ku papa a mi ni humesi a mi ni endli leswiya se swi kahle ku hi fa hi huma hi explora hi ya vona vanhu van'wanyana ku va behavior njhani swi kahle ni twa like i ku navela ka mina ku hi ya a Peter Mkaba a ko va ku va mhaka ya ku hi hlundzukile i ku navela ka mina ku hi tata stadium xe le Limpopo. Okay. Right, 9 minutes before the hour, 5 o'clock, Bambara loaded. Yeah, let's take one caller. One caller, Kungavilu Angatafona, Mgawe, hello. Hello. I am that. Mayengani. Okay. GCR. Iskala vito la kathomo. Okay. Ni khensile swa ku ka radio mara concern ya mina i ku loko vana va vaviseka hi ndlela leyi va nga vaviseka hi yona va ri vana lava van'wana a vo lo yima va vona i hasahasa leyi a yi humela endzeni ivi va tsutsuma hi ku chava ku vaviseka ivi maphorisa va nghena va va bukutela ni vulavula sweswi me ni kume report n'wana me va ku i biwile exibedhlele loko ni n'wi landza va ku a va pfunekangi ni ya tolo hi 4 ni kuma ku n'wana i le ku vuyeni papa ni vulavula sweswi n'wana wa chavisa na le xikolweni a nga yangi vana va tsakela leswi swi endliwaku va navela ku ya va ya seketela mara va vuya va vavisekile hi ku va biwe hi maphorisa loko vanhu va suka va ku va ya mucatweni va vaviseka mucatweni a va ya mucatweni wa mani ene a hi soni leswi a nga xi endla beni xi kahle hikuva ni vana va hi va nyanyula hi swona mara loko se vana va hi va vaviseka ni vulavula ni tetani loko mo vona n'wana me ni rile ni karhala va ri va be hi maphorisa van'wana va zangi va tshunguriwa vo lo byeriwa ku muka ni ya kaya mama hello ma vona i xela yi endla ngopfu hi maphorisa ni mi ri u ri u be hi maphorisa ne loko mi ri na xo tala mo ni mi nyika nambara leyi mi yi fonela 082 082 451 451 7199 i le maphorisa 7199 loko mi ri na concern na maphorisa mi report maphorisa ka nambara yaleyo awa hi khensele leswi swi nga humelela mama na ku na yi twa swinene ngo concern yangu leswi vula leswaku ri na nkarhi lowu taka loko swi endleka ti-organizers va ta va ri aware ku ri some of the police va fika va misbehave va ba ti-fan ta vona then leswi vula ku va ta va na ritu ehenhleni ka maphorisa na wona maphorisa sweswi va le ku swi tweni ku ri leswi va swi endlaku va va kha va onhela Xilumani na Benny Mayengani na van'wana hi khense swinene mama loko va ku vanhu va biwe ehandle mara a va ya ku voneni a va ya seketela Benny a hi swona that's why hi vula swona ku ri yi wrong ngopfu loko ku ri maphorisa mande sweswi khense ni khensile inkomo swi kahle swinene ngopfu ku va va yi kombisa tsundzuka ka kha hi vulavula hi yona ta vayingiseri hinkwavo vayingiseri va GCR if u na complain leyi concernaka maphorisa i fonela nambara leyi 082 451 7199 kumbe 072 149 9929 072 149 9929 if ki vula ku phorisa swimanimani va ndlilisa na ku xin'wanyana ku tatisa ka leswi ni swi vulaka na leswi mhani va swi vulaka ko va ku ti-field leti ta hambana ma swi twisisi maybe ya hina hi ku entertainment yi treat-iwa hi ndlela yo karhi mara ni nga vula ku munhu walowo va kaya moriya mara va tshama va ku likhanyani dlaye munhu hi ku munhu loyi lo va kaya moriya i kume accident a kaya moriya munhu walowo va kaya Joni a va tshama va vula ku Joni yi dlaye munhu hi ku love kaya Joni ku like swin'wanyani swa humelela evuton'wini loko siku ra munhu ri vekiwini no ways Benny a nga ta pfuka a ri hundzini loko a ku ri ku navela ka hina va Nelson Mandela i nge va hanya na sweswi mara hi ku endleka ku rhandza ka Xikwembu swa humelela swilo evuton'wini a swi hi tsakisanga
a swi tsakisanga munhu na vo mani lava nga nghena a swi tsakisi munhu leswaku maphorisa ya be vanhu ni sungula ku twa hi vona a ni nga tshama ni twa hi munhu mina ku ta ku maphorisa va fike va ba vanhu handle and a hi swi tivi ku xikongomelo xa ku va bela yini a hi swi tivi hina hi va hi ri ndzeni hi sweswo hi nga swi vula ku swilo leswi va ku swi humelela handle ka stadium ku akhawunta maphorisa and swi kahle mi va nyike nambara ku va ta kota ku akhawunta aka swona ni khensile wow marito ya ku hetelela Mr Mashava mi nga khomenta mo ku yini ka swilo hinkwaswo ndani nge se gimeta eka xiyenge lexi inkomo hayi lexi hi nga xi vulaka swinene na va Xilumani Holdings i ku rhandza ku lava ku khensa ka vanhu va nga sapota event leyiwa a va tini vanhu va la Giyani ku lava ku vulavula ntiyiso loko cheka ti-ticket sales ta hina vanhu va la Giyani va ma xava swinene mathikithi leswi kombaka ku himpela a va swi rhandza leswi a swi fanele swi ya endleka kwini a stadium loko mi lava ku swi vona ni tsundzuka namu kha hi famba hi cheka ti-sponsors ta hina ku va khomeke njhani ka tihina hi nghenini ku fanisa na le absa Giyani absa loko fika Giyani absa va ku hey hi tshove record ya hina ro sungula ku i ti-ATM hi ndla profit ya 170,000 profit leyi va nga yi endla ve le bank va ku na event leyi mi endlaku leyi landzelaka hi na n'wina mi tshove record va ku hi se ti-ATM Moria hi se ti-ATM kwini a swi tshama swi va kona leswi nga endleka laha loko va cheka namuntlha bank va hi tsalela papila va kombisa ku va khense ngolo leswi nga hina hinkwato ti-sponsors ta hina va ka lottery Department of Arts and Culture i kun'wana na n'wana i le ku khenseni mara i to hatla mazila va nga ta vulavula swilo swa negative ivi ni rhandza ku lava ku khensa na masipala wa hina va hi support swinene va hi seketele swinene kusukela ehansi loko hi karhi hi lonja loko hi karhi hi ta endla tigala dina va tlhela va hi navela swa kahle before event mara hi ku event leyiwa a yi ri ya Mchangani la ka province ya hina la na premier a nga zanga vula nchumu ku good luck aka event ya n'wele meya ka yona la ka aka mopani ya hina na varhangeri mara a va vula nchumu mara after loko va vone ti-picture leti swilo leswi swi endleka stadium hinkwavo va sungula ku hey ku tirheke njhani ku ri ku va tsale mapapila tlhe va rhamba van'wani va koho va tlhela va nga respond leswi kombaka ku hina Machangani hi ta pfuka hi nga tekeriwa nhlokweni na siku na rin'we i koho n'wana wa muyimbeleri a nga vula ku hina Machangani swilo swa hina a swi teku serious mara vanhu va nga n'wi teki serious yi vuri kwani pempeni a ku ri ntiyiso swilo leswi a swi vulavula nkulukumba leyi mara yimani mi byela Casper loko a ndza ti-event ta yena a ku fill up a month before ku yima na timinister ku yima va ku hey good luck ya famba kahle mara leswi a va swi endlangi why loko a ku ri Mchangani inkomo mara to ku hetelela Ben Mayengani mina ti nge se ya mahungwini ya ni ta dlayiseta kwala ka leya Mashava ku swilo leswi swa ku rixaka ra ka hina mi kumeka yi nga ku ri tekeriwa hansi naswona a swi basangi mara ta ku yini ku na hina hi le ku sabatelaneni wa vona loko ku sungula wehe mhana wehe waloya u hleketa ku me ni ta pfumela ku mhana wehe a nga lula se the reason mi kuma so hi fika ka situation ya ku na tixaka leti ta hina na tixaka letin'wanyana a va hi tekeli enhlokweni i ku hina tanihi rixaka ha tshikelelana ha kandziyelana that's why vanhu va nga chavi ku humesa ku hemba mavunwa vanhu va nga chavi ku teka upload sweswi mi te ku na sesi un'wana wa xivati xikulu a trendaka ka social network ku i tlhaviwe boyfriend mi ra kwini Anderson College mara se i convert wini ku i tlhaviwe stadium like ku ri karhi un'wanyana vanhu ku na swa kahle leswi nga endleka siku leri the only thing va nga xi pick up i swilo swa bed and sweswi ya Mashava nga swi vulavula ku ti-fill up tin'wanyana ku love vanhwanya vanharhu na mfana wun'we mara a ni tshama ni swi twa swi vulavuriwa newspapeni or a radioni or ka social media mara leswa ka hina leswi mo ni mi bela mavoko Machangani minghozi ku tiyisa hansi mara lexi ni nga xi vulaka xo hetelela i ku vaseketeri va hina lava a va te stadium ku ta hi seketela ti-sponsor hi nge heli matimba hikwalaho ka leswi vanhu va hi sandzaku na swin'wana na swin'wanyana that's why ni vurini ku a Giyani hi nge fambi permanent even if hi opta for Peter Mokaba ha ta vuya hi ta endla refill because hambiloko ku ri hi nga yi endla lembe leri taka refill GCR yi ta va kona na cancer like nyamuntlha mi xona ku president Mayengani wa vulavula a ni vuleni ku a ni le ka mudyi wa kahle mavona a ni le ka mudyi wa kahle ni khensile vaseketeri mi seketerile va ka Xilumani na n'wehe mi nga heli matimba mi kha mi tshame kwala
ku seketela ndhavuko wa ka hina ni ta vula kwalaho ni khe ya mahungwini na director va ri kwalaho ka xilumani hi ti 29 Guya Mashakazi na Mafosi va nominate ka Tsatma Award ya ka Tsatma Award so hi Boto Award hi ti 28 kumbe 27 loko vo mfonela va ku na vafana vambirhi va ka GCR va la khandziya bazi va nga hakeli hi mina Mafosi na me ni nominate wini ka Tsatma yes nominate wa ka best male na best Xitsonga xikova ku ni rivele ku mhaka mikitsikitsi ya Phillup ni ni tsundzuxela vona please va ta ni votela ni ende n'wina vaseketeri va mina ne n'wina vaseketeri va mina ne mi ni votela mi tlhe mi votela na va ka GCR lexi ni tsakisaka na vo va ka Tsatma ni va tribalist ni nge zi ni chava ku vula sweswo va nominata ngopfu Mazulu swa kona swi endliwa Natal ni le Eastern Cape mara lembe leri sheme ni va bela mavoko va ka Tsatma ni vona ku tale vanhu ve le Limpopo sheme a va ka Tsatma loko mi endla swa kahle mo hi mi bela mavoko mara leswin'wanyana swi nga ri swona president Mayengani wa vulavula so Bye bye. Because it's the president Mayengani Mr. What my job 5 o'clock ku vumo mafungoni Shahado tena shi shota miloro kufunga kashoko